Bia Kamal Kanwar online TV channel. Kajan guas me bana jaling jom gorliang ka jo me jom be ka kuumɛ SPLA IO. Pin Dr. Riek Machar take a jom chikana lat shike kuumɛ kiir mayardit chikana gɔany ka tin jekt lat kuumɛ kiir mayardit ka. Janana gorno benwa ke kel guas me ni no. Kan kono niam dong jiram mi jadit pai channel pai jek ne ku shonkel ke channel lam ni shar balam ni ja ku pinka gor ko dor gwada mo bana shu wehre ler kam dana bana lingwa semene kan kono to kan wale chanka wal dis ka pai bakal ron kina dangro ude jan dangro ude dich bana jome bana janwa kel jo bana nyak no ta dana ji kuumɛ kiir mayardit charge gɔany keje kuumɛ SPLA IO kan kon nuääri ke lerame ko lerame very important mogol liang kana ran okay ke jorana chala de kuumɛ SPLA IO ke kuumɛ kiir mayardit la kuumɛ men tike SSPDF netin kontin na kan nuääri ka war kan chang gwaye bani ngajeno kejen gwasme kuumɛ sa Sudan tele jamal kam nuääri kana jang no kam jana kana nuääri kam kiir mayardit kana Dr. Machar kam Dr. Machar kana kiir mayardit mena bonden ko ken kontin shoot silently ke chajo den chajaling ko chengira rola dor chaje chagling ngai kon maran le roda no malat ke je kam Dr. Machar kana kiir mayardit ko tidi alte ko ne chawna no de madar beneka shika fail shi nawona ko wonare kori antama ka jo machala da kuumɛ SPLA IO gwad mi chikana gorten jen gormano banyo ya kel ana gorno jen bi larme bi nyane ko ken beje lari ye an larme ko toknat ka ben na kwenye ba ka tok English ka dobran jen gor ka je ko bi akula te ka shoblo admi mrong katin ko ne cha gor kuumɛ SPLA IO ken yam chan jarwach gwasme As a kuumɛ Dr. Riek Machar kuumɛ SPLA IO chika kuumɛ kiir mayardit la SSPDF chikan ga gwanyan o nakan nuääri ka mach ke ka mai chemical ala mai chemical men chal ke incendiary weapon ashir ka me shanen re wi ka nasir kana wolang ka lungashuk ka fan ga ka mani mayom chikon tato chikon angach mai chemical me anuar na kaje chala do going kan kuumɛ kiir mayardit no che use no ka nyok che kan nyok go ni ka do ba nyok wa kuumɛ kiir mayardit jen point ko gat ko ka recruit la gat intene no lo la gat la ka keva ki kep kan gat ka do badan en ba kul nan kor ka je king kan gat the Sudan People Liberation Movement in opposition has made a strong accusation against the South Sudanese government SSPDF and its allied militia, citing continued aerial bombardment using gunship and targeted chemical attack on civilian in Fanga County, Jonglei State. Jo shalen gwasme gɔany men chike kuumɛ kiir mayardit kana gɔany ke jen go kuumɛ kiir mayardit chana cheke buke chemical ka Fanga County ka Jonglei State ngai kon men chora laden do titi ka telat ke ngai kiir mayardit ke domi magor ka no bige teng nuääri peng dit bikane nak ko bikan population dung nuääri bikane reduce jo me cha kwen Ramadan en la kwer bane jek yo ensure ramamo ka jo me shalat gwasame chala do kuumɛ IO sikan kuumɛ SSPDF so Sudan People Defense Force sikan gwanyino nakana dorkel ka boken ka karyat nyali tungwan la gansimni antinomni ka boken ka mach mi jeng ma shalok wi mon man mi jeng ma shalok wi mon la incendiary weapon ke chemical dana shalok wi mon no charge de dwajran charge provident ke charge band net kontila kum wi mon da diɛn international community ke la no maj me charge de dwaj ne tila civilian mangai ke no charge lok ko jana man mi shigwa nakan ji wacce ke civilian innocent people in kuumɛ kiir mayardit ka duomi charge link je international community no maje mo yos ka je kiir mayardit
men bi angai gwasame kiir mayardit alame ke dial nonga ke Uganda nonga ke Uganda ka kush international community je ji Uganda bukan maj bukan ka wokok ka ji Russia ba kam ka ji Russia bi Uganda bukan become South Sudan government ba jien kana ne dial ko ne shakko kala ji Uganda People Defense Force bukan war bukan ko bok ke kam quality so jen sha kula larno chine manana sha lat kuumɛ kiir mayardit chine lok question kuumɛ kiir mayardit dwar ko nakan nuääri ke civilian ten kontin tere which ka South Sudan tila nuääri ka shoot ko ne ti shunkan kel ka Dr. Riek Machar ki ku kan SPLA IO ku kan support enono any civilian mission kel ka Dr. Riek Machar kwaje nak kiir kwaje target kiir mayardit President of South Sudan che gorno te kamal ke peace medeben ngai kondiale logamal la peace building ngor ke de la letche je gor jen naka nenetin konti la ganore men mandini gad tiene boga ke kamany mi jeng mishalok maje jega mo man mi sha gorno de na de gane je duno let kiir mayardit de ko ngeje no netin konti naka kanore mana diɛn bi anga jeno Dr. Riek Machar nguda lwa yena kaneten kono kula na kaneten kono gujeno shunkel ka Dr. Riek Machar ko Dr. Riek Machar tele jo milenga kaje chaje yen kaneten konte ngin madan la rode ken ji international community ke IGAD Intergovernmental Authority and Development eno ke UN la United Nations mission ngai kan mutogone ka ji Africa Union ne dialati ngai kan madan lat ke kiir mayardit but dwal na ko de je kwet biar ka jodanan gui ke je gaje kiir mayardit tilla da woban ware baka yik eliminate ke baka nak nono na me mijek milat kenta me kiir mayardit ka jo ma cha kwen gwas me beje kwen ye ka to kwani in a press statement released by SPLA IO military spokesperson Paul Maidang, the opposition group reported that after a week-long confrontation in Fangak between their forces on the Agwelik militia, a significant number of Agwelik fighters fled the battlefield. Some of the retreating militia, according to SPLA IO, pleaded for safe passage to return to their homes. A request SPLA IO say it is considering, just as it did with members of the Abushok militia who withdrew from Nasser in May. Joe Kalat Guazame chicken lad no natin kontil la kuumɛ kiir mayardit SSPDF Abushok Agwelik alatiti ketet kana jang no ne ti chicken kuumɛ SPLA IO chicken atije no kafan gagano de ne jien de yene jaga jawo wa shaka pele lor tele mishalat kake chitka me shalat kuumɛ SPLA IO kan Nasser medan me shi de mi shop ko kudang jok wi nyandangro chicken ji SPLA IO chicken tije no gone de ne jien tel mi chalat kake chaga mo ka free passage chika waka kobo so na me mangai Canadian ashuri shalga pal maya sheje kula la no ne tele ne riek kine yede magwa da tiyenten duno ka yala bu biane mak duno mashala de ne titi yala kuumɛ SSPDF a bishop militia kana ne shalka Agwelik militia kan titi kan dial ke dini ya train but chirkan kan wer wai ame chikala do chine ka palwe changa dor mi chine let kake ko kala do wuka chang chine ka jawo chewo ka malakal so jen ta dan le ne no our gallant force are once again showing leadership and humanity by considering safe passage for those who choose peace over continued violence, say Paul Maidang. Ajana shi kuma da akidi da chameng namal chikan kuer ala gorke en oram banyu gano kuer ekeni chine lat chine ne idealon konin gorge jano wuchen ka jitara chine ka palwo chika wuchen a changa dormi ne let kaka no dino ka mesha anyo lat gwasame awa kiir mayardit re wiki jupa awari al rode kaba ke dini kokien ko mishi dini ti shi ka fel ko let ken manana gor kire wa dini kokien ka tin to goro biken ga nyoko manang ken ke re wika fangak anyong man cha ko le la da longwasame awa kum kiir mayardit ja tin ya le kam kolika ala mai tin kono wana wa wich fangak wa wanga ke re wiki jupa ko biken goten kon tin worten biken ko wa ko tem shi ka fel ka fangak ni fangak ol fangak chi ka tel gwam kep kana the only option they have right now in kiir mayardit awo be kam ko le be ka use kamu karenyal
ko be innocent women innocent children in Falngak be get target ajan mandana ci dot karwa da kake mayardit no ka jo mashalat wata naga na neme a crime ki der ke international humanitarian law a der mi je ga long ano rami mo mu kune to ko target ke kam ko le president ke mayadi mishra na me she dalat anyam murai ko na tama en ke mayadit nang a god nang kadesha especially god tane ko ka recruit god jana ko ka recruit ne de ko na tel she man ke especially orphan don sholo rane ku ka rane ku kan recruit lo bu gore deika tanin tika de nin tama ko bagan nan kor bu ko nyinga nuääri ko this is the only way kaka sikuma SPLA IO je condemn na mo okay sikan kuma ke mi yadi cikan gɔany no eno de gar tiene de la de deska e kaneten content bu match be kan ko lo captain ne en kon la hali janna me shi me de gwa je galong especially kanete content tiene content gortin cha ka betama ka tat kan tanjan wa kan cha nan ka bargizal ko be kan disamen be kan wala ran tongomi so na me do ko buga na bikan ukor so ran me ta ga mala yu gino dong si je ramadit but kane de tiene so ala decision kwa kamek ramadit meten yam ba mi ji ramadit mi kwin wa ka bigad bikan nan ka do mi chod ma ga ta bu ka jen do po mo so jin bu ko la dara gi ramadit mo ne ba malat ke kum kir mi yadi chejen jana do ba me malat ka ga de tien lat lele ke la de ni me do mo sha gor wi mon do mo je ga long ka sha gwa me ne future ga non gwa mo cha jabat eno ba disarmament ba je la de ne tieni ki bi kir ma yadit be la no te me te ka be she man ngai konan tama ka warap kan unit state no te ga disarmament mi le ro da tama le de ne tieni ga de tieni ka tel me te ba kaf ko ne te kwikan mak ajano shi mailel bi gunya no cha ijo ko kuumɛ to adwa kana majina ne ko men what they always teach god tini mala kana mala ngi jawo jin len no kuumɛ ka rami shi kuumɛ shi log bi yin nak ke bi dwa maj jan ta dan tin anyaw yo branch gujino ko defender ro da ka kan god ka kwikan no na me gwalalat plan mishalat golka kunne dit te diɛn ko ren la gang te ga rewi ka juba ko tele ku gad tiene ku wala jalpin e kan den konan ku lo lew wal kan panyen chicken run ken yin tuk already de ga jang gad ko bi ga te ga te mo gwa so ga kuje mo shi kum da fe ma char chicken kum ke mi yadi chicken gwanyen wo kan ka kan de konan na kan wari kan ka do mi jak na kan ka mai mi chapel ma jala chemical incendiary ka nyok jakan gat ko biko desha ko do mi shagor medan chaje ko lingano e tikon kene chale shal soldier no ngai kone kene to wo ga de ka ku sha ko force kana me chi chong na me ta against international human right ano cha gan mito cha je banang ka cha je banang desha an woda ka kwa so jo me mitin so ci kuumɛ dakre ma char ci kan kir mi yadi ci kana condemn ano cha ga de tieni cha ga de nang desha anyok cha ne dila jiwich cha ga de cha ga de bokke chemical jo me lad kwar ran information ke SPLA IO wude shal ke pal maidan ajan jo dana gora de nyaga yekel gor no bi nyaga ne de ko ken an ban nyoji ka le da dien bi ate kamal bye bye